Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta z'Ubumwe za Amerika yafata ibihano Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa imushinja gufasha inyeshyamba z'M23 zirwanya ubutegetsi zikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Icyemezo Amerika yavuze ko kiri mu rwego rw'ingamba zo gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko yafatiriye imitungo yose ya Kabila muri Amerika ndetse ko yabujije abaturage bayo gukorana nawe cyangwa se ibigo agenzura. Amerika ishinja Kabila gutera inkunga umutwe w'M23 agamije guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Amerika inashinja u Rwanda gufasha M23 amakuru y'abasirikare, ibikoresho, imyitozo n'amategeko ibyo rwo ruhakana. Ndetse mu ntangiriro z'uyu mwaka yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda hamwe n'abajenerali bane barimo n'umugaba mukuru w'ingabo. Mu mwaka ushize urukiko rwa gisirikare muri Kongo Kinshasa rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu adahari rumuhamije ubugambanyi. Ntacyo Kabila w'imyaka 54 yari yatangaza kuri ibyo bihano mbere yahakanye gufasha M23, ariko muri Gicurasi w'umwaka ushize nyuma y'imyaka ari mu buhungiro yijyanyemo yagaragaye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo ahagenzurwa na M23. Kabila yategetse Kongo imyaka 18 ava ku butegetsi 2019 mu ryabaye ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe mu mahoro rya mbere ryaribayeho kuva Kongo ibonye ubwigenge muri 60. Usibye kumukatirirwa gupfa, leta ya Kongo yafatiriye imitungo yose ya Kabila ndetse na sesi ishyaka rye rya PPRD. Amerika ivuga ko yagarutse muri Kongo afite umugambi wo guhungabanya guverinoma ya Kongo binyuze mu guha ubufasha mu M23. Ivuga kandi ko yabarahaye ubufasha bw'amafaranga AFC mu rwego rwo kugira ngo uruhare rwayo rwa politiki rugaragare mu burasirazuba bwa Kongo. Washington kandi yamushinje kuba yarashishikarije abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC kuzivamo bakiyunga kuri AFC ndetse no kuba ari gutegura kugaba ibitero kuri FARDC aturutse mu mahanga. Ikindi ngo nuko abaragize uruhare mu gushyiraho umunyapolitiki urwanya ubutegetsi uriho kugira ngo yisubize ijambo muri guverinoma. Kubwa Washington, Kabila yafashije AFC na M23 mu buryo bw'ibikoresho, ayitera inkunga cyangwa se ubufasha bw'ibikoresho, amafaranga, ikoranabuhanga cyangwa se bw'ibikoresho na serivisi. Uyu mugabo cyakora amazi yagaragaza ko ubutegetsi bwa President yita ubw'igitugu bugomba kuvaho nyuma yo kubushinja kuba bukomeje gukora amabi menshi no kubabaza abanyekongo. Mabwire kandi ko umugaba mukuru w'ingabo za M23 akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare muri ryo huriro General Sultani Makenga kuwa kane yewe umuhango wo gusoza icyiciro cya kabiri cy'amahugurwa y'ingengabitekerezo agenewe abanyamuryango wa M23 bazwi nk'abakadere. Aya mahugurwa yiswe Intake tu uongozi bora yitewe n'abakadere barirwa muri 534 yaberaga mu kigo cy'amahugurwa cya Kanombe kiri muri teritwari ya Rucuru. M23 yavuze ko yateguye mu rwego rwo gukomeza kubaka no gukomeza imiyoborere ya politiki n'ubutegetsi bw'uyu mutwe. Abakadere bitabiriye amahugurwa baturutse mu bice bitandukanye bigize teritwari ya Rucuru birimo za groupement, imijyi na santere z'ubucuruzi bigize iriya teritwari. Umuvugizi wa M23 Kanyuko yatangaje ko binyuze muri iki gikorwa ririya huriro ryongeye kugaragaza ubushake bwaryo bwo guteza imbere imiyoborere ishingiye ku myitwarire myiza, ubumenyi bwa politiki n'ubwitange ku gihugu. General Makenga mu mpanuro yagejeje kuri bariya abanyamuryango yashimangiye akamaro k'ingengabitekerezo nk'ishingiro ry'ibikorwa bya politiki n'igisirikare bifite umurongo uhamye. Yabasabye kujya bagaragaza indangagaciro zirimo inshingano, ubunyangamugayo no kwegera abaturage mu kazi kabo ka buri munsi mu gihugu kiri mu bihe by'intambara. Yavuze ko byatewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 yavuze ko uriya muhango ugaragaza kandi ubushake bwa AFC M23 bwo gukomeza gushinga imizi mu bice igenzura no kuzamura abayobozi bashya baho bashobora guteza imbere umushinga wa politiki uhamye utandukanye n'imikorere yanenzwe y'ubutegetsi buriho Kinshasa. Abakadere ba AFC M23 bashuje amahugurwa kuwa kane bariyongera kuri bagenzi babo bashoje mu cyumweru gishize. Amakuru avuga ko abayobozi bagomba koherezwa mu bice bitandukanye aho AFC M23 yabohoye ndetse n'ibyiteganya kuzabohora mu minsi iri imbere. Nkiri muri Kongo Kinshasa bambwire ko kuwa kane tariki 30 komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yageze mu gace ka Minembwe n'Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa ijyanye ubufasha bw'ubuvuzi ku baturage bamaze imyaka igera kuri 9 babayeho mu ntambara z'urudaca. Abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe bagaragaje ibyishimo n'icyizere cy'amahoro. Bavuze ko kuhagera k'uyu muryango ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kongera gusubira mu buryo busanzwe. Umuyobozi w'agace ka Minembwe Colonel Gikorere Shariro wakiriza intumwa yavuze ko ubufasha bwazabwe bugamije gukemura ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti cyari cyugarije abaturage. Ati nibyo kuwa kane komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi yageze no ku mugoroba twabakiriye batubwira ko baje gutanga ubuvuzi ku baturage. Hano hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti, turizera ko ubufasha bwabo bugiye gufasha abaturage. Ibyo baye mu gihe ibikorwa by'umutekano muke bikomeje aho ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi zikomeje kugaba ibitero ku baturage b'ako gace. Abo baturage benshi bavuga ko batakijya mu mirima yabo kubera gutinya umutekano muke. Abasesenguriza mu bya politiki bavuga ko imyigaragambyo iheruka kubera mu bihugu bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada yakozwe n'abanyamurenge bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubw'i Burundi ishobora kuba yakize igitutu ku butegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Hari amakuru avuga ko abanyamurenge bashinjwa gutera umugongo bene wabo bakomeje gutegura imyigaragambyo mu Burundi igamije kwamagana u Rwanda ndetse n'abandi banyamurenge bagaragaje ibitekerezo byabo mu myigaragambyo iheruka. Ibi byose bibaye mu gihe ibiganiro bya diplomasi bihuza leta ya Kongo n'umutwe w'M23 bikomeje kugenda bigura intege, bigaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende kandi igoye. Nk'uko ikinyamakuru Bwiza.com kibyandika, naho kuva kuwa kabiri tariki ya 29 Amata urukiko rw'igisirikare rwa Kisangani ruraburanisha abasirikare 44 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakurikiranwe guhunga inyeshyamba za M23 ubwo bari bahanganye nazo ku rugamba. Abasirikare bari
baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kwigumura no gupfusha ubusa amasasu. Aba basirikare bari kuburanishwa babarizwaga muri batayo y'315 FARDC yakoreraga i Walikale muri Kivu Amajyaruguru. Ubushinjacyaha burega ko basubiye inyuma ubwo bari bahanganye na M23 mu gace ka Rutoboko, buvuga kandi ko nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe n'ubakuriye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kuba bari abasirikare ko batangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara batahembwe. Umuyobozi wa zone ya gatatu ya gisirikare babizwagamo niwe wiyambaje ubutabera mbere yuko batangira gukurikiranwa, bijyanye no kuba ari benshi umunsi wa mbere w'iburanishwa ry'abari abasirikare wibanze kugenzura imyirondoro yabo ku wa mbere tariki ya Gicurasi nibwo iburanisha ryabo rizasubukurwa. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe urukiko rukuru muri Uganda rwakatiye Christopher Okere Onye mu rwo gupfa amanitswe nyuma yo kumuhamya ibyaha bine birimo kwica abana b'inshuke akoresheje icyuma basanze ku ishuri ryabo mu murwa mukuru wa Kampala. Mu iburanisha yiregura Okere yavuze ko yari afite uburwayi bukomeye bwo mu mutwe bityo atigeze atura umugambi wo kwica. Ubu afite iminsi 10 yo kujurira iki cyemezo cy'urukiko. Umucamanza Alice ku Muhangi Kauka yavuze ko nta bimenyetso bifatika Okere n'amwunganira bagaragaje bihamya ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Ku Muhangi yavuze aturegwa ari muzima cyane muri Mata uyu mwaka tariki 2 ubwo yakoraga ibi byaha, bityo kwiregura ko afite uburwayi bukabije bwo mu mutwe ntibimufasha. Okere yahamijwe kwica abana bari mu kigero cy'imyaka iri hagati y'umwe n'ibiri n'igice. Umucamanza yavuze ko mukatiye igihano kiruta ibindi, ati bityo mukatiye nawe gupfa. Ibyahise bituma bari mu rukiko batera hejuru mu byishimo. Gusa igihano cy'urupfu muri Uganda iyo kimaze gutangwa ntabwo gishyirwa mu bikorwa nk'itegeko. Uganda iheruka gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu mu 1999 ubwo abantu 28 bishwe bamanitswe muri gereza ya Ruzira. Nyire muri Uganda abaturage mu mujyi wa Masindi baguye mu kantu nyuma y'uko umugabo wavuzwe ko yapfuye abonetse ari muzima nyuma y'amasaha make umurambo bikekwa ko ari we washyinguwe. Nk'uko Daily Monitor bitangaza, Godwin Maguma utuye Kijana mu karere ko hagati muri Uganda amaze ibyumweru byinshi abura ibirengero. Ibyo bikaba byarateye impungenge nyinshi mu muryango we n'abaturanyi be. Umuryango wavuze ko Baguma bivuga ko yari afite indwara yo mu mutwe, yavuye mu rugo mu buryo butunguranye nta muntu n'umwe abimenyesheje, bituma hakorwa ishakisha rikomeye. Ibintu byahindutse mu mpera z'icyumweru gishize ubwo umuryango wakiraga inkuru ivuga ko polisi yasanze umurambo wangiritse cyane mu murima Ikisanja ku wa gatanu. Umurambo wajyanywe mu cyumba cy'ubuhukiro cya Masindi aho hatanzwe amatangazo yo kumenyesha abantu bafite abavandimwe babuze uwo murambo. Yakobo Kamutura kise w'Abaguma yavuze ko ubwo babonaga amakuru ku cyumweru yohereje abahungu be mu ruhukiro bw'abapfuye kugira ngo bemeze ko umurambo wabonetse ari umuhungu we wabuze. Nyuma yo gusuzuma neza umurambo bagarutse babwira se ko umurambo babonye ari uw'Abaguma. Kamutura ati twabwiwe ko umurambo wari wangiritse cyane, abahungu banjye bagiye basangana umuvandimwe wabo, twarabyakiriye kandi twemera ko yapfuye. Nyuma yo kwemeza ibi ngibi umuryango wahise utegura umuhango wo gushyingura kubera ko umurambo wari warangiritse cyane. Inkuru y'urupfu rw'Abaguma yakwirakwiriye vuba muri Kijura no mu nkengero zayo bituma abantu benshi baza mu rugo rw'umuryango gutabara no gutanga ihumure. Umuhango wo gusezera wabaye ku cyumweru, umuryango ufata gahunda yo gushyingura ku mugaragaro ku wa mbere, ariko agahinda kenshi kahindutsemo gutungurwa no kwitiranya. Bakirangiza gushyingura, amakuru atangaje ko Baguma yabonetse ari muzima mu mudugudu wa Kihanguzi mu gace ka Rabongo mu karere ka Masindi. Jeanne Birungi mushiki wa Baguma ati mbere twirangayije amakuru twari twamaze gushyingura umurambo ariko twahisemo kugenzura. Yavuze ko abagize umuryango wihutiye kujya muri ako gace aho basanze Baguma ari muzima yiryamiye kwa mugenzi we. Birungi ati tukimubona twaratunguwe, ntitwashobora kwemera ko ari we muzima. Baguma yahise ajyanwa mu rugo n'umuryango. Ibyo bikaba byarahagaritse imihango yindi yose yo gushyingura irimo gukorwa. Igikorwa cyatumye umuryango ukora akazi katoroshye ko gutaburura umurambo. Mbere byakekwaga ko Baguma ubu bikekwa ko bahambye ari umuntu utazwi. Jeanette Asimwe umuturanyi w'umuryango w'uwo mugabo wakekwaga ko yapfuye ati twari twaramaze kurira ndetse turanashyingura umurambo, hanyuma umuntu twatekerezaga ko yapfuye yagarutse ari muzima. Iki ni ikintu utari twarigeze kubona mbere. Florence Bikorwa yavuze ko ibyabaye ari ibintu bitangaje kurusha ibindi byose yigeze abona mu buzima bwe. Ati byari bimeze nka filime, abantu bari bataye umutwe kandi bafite ubwoba, nta muntu n'umwe ashoboraga kumva ibirimo kuba. Polisi yemeje ibyabaye kandi yatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane umwirondoro w'umurambo wari washyinguwe wibeshyweho. Umuvugizi wa polisi akaba n'umuvugizi w'ishami rishinzwe imibanire n'abaturage mu ntara North Albertine Solomon Mugisa yavuze ko umurambo wabonetse ku wa gatanu ushize ujyanwa mu cyumba cy'ishyinguro. Mugisa ati umuryango warageze umenya ko umurambo ari umuhungu wabo maze batangira kwitegura umuhango wo gushyingura. Nyuma baje gusanga umuhungu wabo ari muzima, ibyo bikaba byarateje urujijo. Yongera ko ibyatumye umurambo utabururwa usubizwa mu buhukiro bw'abapfuye mu bitaro bya Masindi. Polisi yasabye abaturage kwitonda mu gihe cyo kureba no kumenya imirambo y'ababo cyane cyane yangiritse cyane. Mugisa ati mu bihe nk'ibi imiryango igomba gukorana bya hafi n'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima kugira ngo hirindwe amakosa nk'ayo. Yashimangiye ko ari ngombwa gukurikiza amategeko mu gihe cyo gutaburura umurambo, harimo no kubona icyemezo cy'urukiko, uruhushya rw'inzego z'ibanze ndetse no kumenyesha polisi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakoze jiba muri Norandika banzwe abatetsi ba Tanzania HCR bafunze Burundi nkambi ya Nduta yari icumbikiye impunzi z'abarundi. Impunzi z'abarundi zari muri nkambi kuva 2016 zose zasubijwe mu gihugu cyabo mu gikorwa zavuze ko cyakozwe ku gahato. Ubu impunzi z'abarundi zibarirwa mu 2020 zisigaye gusa mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania n'ubundi. BBC yavuze ko abatetsi
ba Tanzania bavuze ko impunzi z'abarundi zarengaga 60,000 zamaze gutaha mu gihugu. Itsinda rya nyuma ry'impunzi z'abarundi ryavuye muri iyo nkambi ya Nduta ryahagurutse kuwa kane mu gitondo ahagana saa 12 za mu gitondo nk'uko bitangazwa n'amasoko atandukanye yahuza amakuru. Umwe mu mpunzi za nyuma wageze imishiya mu burasirazuba bw'u Burundi kuwa kane nyuma ya saa 6 atabari basigaye muri iyo nkamba hanini n'abasaza cyangwa se abarwayi nk'umugore wabazwa byara kuwa kabiri ushize Kibondo kandi akaba atashoboraga kugenda neza. Nk'uko ubutegetsi bwa Tanzania mu bitangaza icyemezo kiri mu rwego rw'amasezerano y'ibihugu bitatu Tanzania, Burundi n'ishami ry'umuryango ryita ku mpunzi HCR agamije gushishikariza impunzi z'abarundi gutabuka ku bushake zigana igihugu cyazo. Iki gikorwa gikurikiye ubusabe bwa leta y'u Burundi bwo kongera igihe cyo gushyira mu bikorwa gahunda yo gutabura impunzi kugeza ku mpera z'ukwezi kwa Mata. Iyi gahunda iteganya kandi ko impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu zizaba zatashye biterenze tariki 30 Kamena uyu mwaka turimo. Leta ya Tanzania yatangaje ko igikorwa ari intsinzi ikomeye mu gucunga ibibazo bijyanye n'impunzi. Yavuze ko ishaka kongera umutekano no gusana ubutaka bwakoreshwaga nk'inkambi kugira ngo bugirire akamaro abaturage babo. Mu makuru mpuzamahanga, umwe mu bakomanda bakuru b'ishami rirwanira mu kirere ry'umutwe w'ingabo za AIGC wa Irani yavuze ko igitero cyose gishya cya Amerika kizasubizwa n'ibitero birebire kandi bibabaje ku bindiro by'ingabo za Amerika mu karere. Majid Musavi yasubiyeho n'ikinyamakuru Students News Network muri Irani avuga ko igitero cyose cya Amerika yewe ni gito cyane kizatuma Irani yihimura muri ubwo buryo. Brigadier General Majid Musavi yavuze ko twabonye ibyabaye ku bindiro byanyu mu karere, muzabona nk'ibyo biba no ku mato yanyu. Ibi bitangajwe nyuma yo kuvuga ko President Trump wa Amerika uyu munsi yakira imigambi ibiri mishya yo gutera Irani ashyikirizwa n'igisirikare. Nawe impirimbanyi zishyigikiye Palestine zavuze ko nibura amato 22 yari mu bwato bunini bwari butwaye imfashanyo ijya muri Gaza bwafatiriwe n'ingabo za Israel mu mazi mpuzamahanga hafi y'ikirwa cya Kerete cyo mu Bugereki. Abateguye Global Summit Flotilla bamaganye iki gikorwa bavuga ko ari ubujura bw'ubwato. Bavuga ko bari mu bwato bafatiwe mu buryo butemewe n'amategeko ku birometero birenga 165 uvuye muri Gaza ubiri mu mukwa w'ingabo za Israel zirwanira mu mazi. Minisitiri w'Abanyamahanga ya Israel yavuze ko impirimbanyi 145 zari mu bwato burenga 20 zafunzwe zinajyanwa muri Israel. Amakuru ya GCF yerekana ko amato 36 yarasigaye muri ubwo bwato yo yari hafi y'inkombe y'amajyepfo y'ikirwa cya Kerete. Ubu bwato bwatangira urugendo by'umweru birishize bukaba bwarimo amato 58 yaturutse muri Espagne, Ubufaransa n'Ubutaliyani agamije guhagarika ibikorwa bya Israel byo gukumira Gaza. Hanyuma kandi indege ya mbere y'ubucuruzi yahuje ibihugu bya Amerika na Venezuela nyuma y'imyaka 7 leta Washington itegetse ihagarikwa ry'izo ngendo ivuga impamvu z'umutekano. Iyo ndege ya kompanyi American Airlines yahagurutse i Miami muri Florida kuwa kane saa 4 za mu gitondo yerekeza i Caracas. Ingendo z'indege hagati y'ibihugu byombi zisubukuye nyuma y'uko muri Mutarama uyu mwaka igisirikare cya Amerika giteye Caracas kigafata President Nicolas Maduro ariwe kikamujyana kuburanishwa muri Amerika ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge. Washington murega ibyaha yahakanye. Ingendo zisubukuye kandi nyuma y'ukwezi kumwe Amerika yongeye gufungura ambasade yayo Caracas mu gusubukura umubano n'icyo gihugu gikungahaye cyane ku bitoro. Mu mpera za Mutarama President Trump yavuze ko yabwiye President Delcy Rodriguez w'inzibacyuwe wa Venezuela ko agomba gufungurira ikirere indege z'ubucuruzi za Amerika. Maduro n'umugore we Celia Flores baheruka kuburanishwa mu rukiko New York mu kwezi gushize. Umucamanza ntiyavuze igihe nyacyo bazagarukira mu rukiko.